गोबाव समनिफ्रायनो बायदि बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ टिना बर'आ। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय सेसाफानि खादंगा दक्षिण पलासगुरि गामिनि बाबुल बर'नि नैथि फिसाजो टिना बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो आखाइ आथिं मोदोम बुनाय आरो मोदोमनिफ्राय दै गनाय बेरामाव गोग्लैनानै थानाया दिनैसिम 8 दाननि बारा जालांबाय। बेराम जाजेननाय समावनो नांगौ बायदि फाहामथायनि राहा लादोंमोनब्लाबो नाथाय मोजां फारसे लाबोनो हायाखिसै। मोजां फाहामथाय होनानै फिसाजोनि बेरामखौ मोजां जागोननि मिजिं लानानै नखरनि हा-हु गासैखौबो बन्दकआव दोनलांनायनि उनावबो रांखावरिनि आंखालजों मोगा-मोगि जाबोनांबाय बाबुल बर'आ। गावनि फिसाजोनि बेरामखौ मोजां फाहामथाय होनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, 26 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारि मोननिसिम राङारि अनसुंथाइ हांख्रायहरदों दुखुथिया टिना बर'नि बिफा बाबुल बर'आ। फैमिली तो গৈছি ডাঙৰ মানে একদম মোটামুটি 8 মাহ মান হ'ল আৰু বেমাৰ হোৱাটো। এতিয়া মই গুৱাহাটী জিএমচিটো নিলোঁ, সিহঁতে পইচাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ল। সেইফালে পাৰ্কেটো নিলোঁ, আৰু বেলেগ বেলেগত লৈ গৈছোঁ, মানুহবিলাক ক'ৰবাতে লৈ গ'লোঁ। এতিয়া ভালে পোৱা নাই, ভালো হোৱা নাই। এতিয়া যদি আমাৰ নতুন চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে যদি অলপ মৰম কৰি পেলাই মোক চাই অলপ মই ভাল পালোঁ হয়। এতিয়া কি কৰিম, বেমাৰটোৱে হাত ভৰি ফিকা, হাতকেইটা একদম তাৰমানে ভৰি হাত এইবিলাকতে ফিকা আৰু তাৰমানে। ডক্টৰেতো কৈছে যে লিভাৰ ডাউন হৈছে, তাতে পানী জমা হৈছে বুলি ক'লাক, পানীও ওলালোঁ, একো প্ৰমাণে পোৱা নাই। এইটো যদি বা ৰাইজে বা চৰকাৰে যদি মোক অলপ যদি চাই, ঘৰতো মাটি বাৰী গোটেই বন্ধ গেল, মোৰ একোৱেই নাই, তাৰমতে খালি ঘৰে আছে। যদি মৰম কৰি চাই, যদি ৰাইজে বা চৰকাৰে যদি চাই মোক অলপ মৰম কৰে, তেতিয়া মই ভাল পালোঁ হয়। সেইটোৱে আৰু মোৰ অনুৰোধ এতিয়া।